Suze drveta. Reče učitelj svojim učenicima u učionici. Zimsko doba počinje svake godine 21. decembra. Zatim proljetno doba počinje 21. marta, a ljetno doba počinje 21. juna, a jesenje doba počinje 23. septembra. A sada, djeco moja, u kojem godišnjem dobu se mi nalazimo? Nekoliko učenika je podiglo ruke, pa učitelj reče: Ridvane, ti nam odgovori. Mi smo u proljetnom godišnjem dobu, učitelju, reče Ridvan. Učitelj odgovori: Svakako, mi smo u proljetnom godišnjem dobu, kada život u prirodi počinje iznova, cvjeta drveće, niče trava i uvećava se blagodat. Pa zbog toga u sljedeći četvrtak idemo na jedan lijepi izlet, koji ćemo provesti u prirodnim ljepotama, sa prekrasnim i raznovrsnim cvijećem. U dogovoreno vrijeme veliki autobus stajao je kod školskih vrata i učenici su ušli tiho i disciplinovano. Autobus je krenuo i nakon kraćeg vremena zaustavio se ispred jedne lijepe, rascvjetale bašče. Izašao je učitelj iz autobusa da bi tražio od vlasnika bašče dozvolu za ulazak u bašču. U autobusu se nalazi 40 učenika, reče učitelj, koji znaju i poštuju red u ovakvim lijepim baščama. Da li nam dozvoljavaš da se zadržimo u tvojoj bašči, a mi ćemo tebi dati za to neku naknadu? Vlasnik bašče reče: Nemam ja ništa protiv, ali uvjetujem da se ne posječe ni jedna grančica, niti da se baci kamen, niti na jedno drvo, i da ne ostavljaju učenici otpadke od hrane i voća gdje budu sjedili, nego neka ih stave u vrećice i zatim neka ih odnesu na kraj bašče gdje se nalaze kante za otpadke. Na to je učitelj pristao i obavijestio učenike, nakon čega su ušli i sjeli u krugovima u jednom dijelu bašče. Htjeli su Omer i Ridvan da se igraju fudbala, pa su otišli na dio zemlje gdje nije bilo drveća, niti usjeva, i tako su se igrali bez ikakve štete za okolinu, što je veoma pohvalno. Mustafa i Zijad odlučili su da naprave ljuljašku, pa su otišli i zavezali je za veliku granu od jednog starog i velikog drveta, tako da nisu ništa oštetili, što je također pohvalno. Ostali učenici su napravili takmičenje u trčanju na zemljanom putu, tako da ni oni nisu nanijeli bašči štetu. I poslije jela učenici su sakupili otpadke u vrećice i nekoliko od njih odnijeli su u kante za smeće na kraju bašče. Pred kraj izleta Velid i Adnan su se igrajući i šaleći pohrvali i pritom je Adnan udario Velida i pobjegao. Sakrio se Adnan iza jednog drveta, uhvativši se za dvije grane, a Velid je stajao nasuprot njega. Nakon prepirke uhvatio je Velid Adnana i jako ga povukao, tako da je Adnan pritom slomio dvije lijepe, procvjetale grane. Primijetio je učitelj neki neobični pokret i čuo je dva povišena glasa kako se prepiru. Skoči učitelj prema mjestu iz kojeg su dolazile glasovi i vidje Adnana i Velida, koji su se hrvali šaleći se, a dvije cvjetne grane slomljene na zemlji. Ražalosti se učitelj od ovog neočekivanog prizora. On zna da se njegovi učenici ponašaju lijepo u ovakvim baščama
i posebno u onoj koja nije njihova. Korio je učitelj njih dvojicu, jer su oštetili vlasnika bašče, tako što su slomili 2 procvjetale grane od drveta iz kojeg su kapali sokovi, kao da je plakalo od bola. Ponudio je učitelj određenu sumu novca vlasniku bašče, zbog greške koju su počinili Velid i Adnan. Odbio je oštrumni vlasnik taj novac i rekao: zaista je ovo uplakano drvo izgubilo svoje najvažnije 2 grane, ali preostale male grane će ostaviti drvo u životu ako Bog da. Na to se učitelj zahvalio plemenitom vlasniku. Također su se Adnan i Velid izvinuli vlasniku i bilo im je žao zbog igre koja je prouzrokovala štetu vlasniku bašče, kao i njima dvojici. Zatim su učitelj i njegovi učenici sjeli u autobus i vratili se u njihov grad, svježi i presretni. Oni su nosili sa ovog izleta najljepša sjećanja i jedina greška ovog izleta bile su 2 slomljene grane, koje bi sada izrodile slatko voće da ih nisu slomili. Zaključak. Na izletima djeca bi trebala da se igraju sa loptom, da trče i ljuljaju se, ali da ne štete drveće ni u kom slučaju. I mi se pridržavamo izreke koja kaže: posadi, a ne sjeci.